Halo teman-teman, kembali lagi di channel ondel-ondel kecil. Yuk teman-teman, kita mencari mainan lagi yuk. Kira-kira dapat mainan apa aja ya teman-teman? Let's go, kita mencari mainan teman-teman. Wah, apa ini? Kakak mendapat mainan ondel-ondel polisi nih teman-teman. Wow, ini ondel-ondel pak polisi teman-teman. Oke, kita taruh di sini dulu teman-teman. Kita cari lagi. Kira-kira bu polisinya ada di mana ya teman-teman? Let's go, kita cari lagi teman-teman. Wah, ini dia teman-teman. Kakak mendapat ondel-ondel ibu polisi nih teman-teman. Wow, kita ambil aja teman-teman. Kita taruh lagi di sini. Oke, kita cari lagi. Kira-kira ada di mana lagi ya teman-teman? Wow, keren. Ada ondel-ondel Betawi sepasang nih teman-teman. Wow, ayo teman-teman, kita kumpulin lagi teman-teman. Wow, kakak sudah dapat banyak nih teman-teman. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Oke, kira-kira ada di mana lagi ya teman-teman? Coba di sini teman-teman. Wah, itu dia teman-teman. Kakak mendapat mainan ondel-ondel lagi nih. Wih, keren. Kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Wow. Oke, ada di mana lagi ya mainannya teman-teman? Kita cari lagi yuk. Coba di sini teman-teman. Wah, apa itu? Wih, ada ondel-ondel lagi nih teman-teman. Ada sepasang ondel-ondel nih. Oke, kita kumpulin lagi teman-teman. Kita taruh lagi di sini. Wih, sudah dapat banyak nih teman-teman. Kira-kira ada di mana lagi ya? Let's go teman-teman. Kita mencari mainannya. Wah, ini dia teman-teman. Ada lagi ondel-ondelnya. Wow, banyak sekali teman-teman. Kira-kira ada lagi gak ya teman-teman? Wah, apa ini? Kakak mendapat mainan lagi nih teman-teman. Mendapat mainan ondel-ondel sholawatan sepasang teman-teman. Wow, dapat banyak nih kakak nih teman-teman. Wis, kakak taruh di sini dulu teman-teman. Wow, sudah dapat banyak teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.